umutima ni ukunze ariko umubiri ufite integeke. Haleluya. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Dukomere Imana amashyi kubw'abashitsi bacu. Ariko Mana yaje. Imana ibahezagire. Bwana asifiwe. Uwo byara abahungu uwo byara nk'aba ngaba kabisa. Bawa Imana neza. Siko. Imana ibaho umugisha. Babikoze neza. Okay, turakomeje gani n'igitaramo. Siko batamba b'Imana. Ibayisanga hapi. Haracari kare cyane. Bwana asifiwe. None ga muryohewe n'igitaramo bakecu? Ruziruko igitaramo kiraryoshe. Tugume muri Yesu. Duze sicubahiro. Haleluya. Bimeze neza none tugiye kuja muri round ya kangahe tuyobowe na evangeliste kuva Igasogwe kandi afite elema ziwe iwacu tuba tumwita ngo ni Mbappe wa Yesu arabangutse cyane ntabwo mwaba muhera hanga kigeze murama mwiburure kandi Yesu terena Yesu terena twagendaniye Yesu we Yesu terena tuzamure ibiganza by'Imana icubahiro. Haleluya. Bavandimwe baririmbyi bagenzi bacu nibatambuka turirimbe sebe rimwe turangize tuzosirimbe siko ibaze ba Kinoro. Twishimiye no kubana nabo hano ushize twari kumwe Musasa tugira ibihe byiza kuba twongeye guhura hano. Karibu cyane kandi Imana ibishimire. Hanyuma curanga papa curanga. Iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga gitakora ikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye nawe ushobora kuyitanga imbere. Imana y'intumwa n'abahanuzi niyo Mana isezeranye gasohoza yamishe mu mababa mu gihe cy'ivururu ibyandushaga bikurwaho n'imyanzuro y'ijuru. Iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga gitakora tikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye nawe ushobora kuyitanga imbere. Iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga gitakora tikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye nawe ushobora kuyitanga imbere. Iyo nimeze nk'abantu ntabwo ishobora kuvuga gitakora tikangwa n'amacumu cyangwa imiheto itabaye nawe ushobora kuyitanga imbere.
Zamura ko turi kumwe. Baba we tegeka yose biremera. Haleluya! Haleluya! Ona sifu. Turatara. Abicaye inyuma katwegera. Abicaye inyuma nimwegere imbere. Mwegere imbere. Mwihute. Mwegere imbere tutara. Nitumara turirimbe kandi ufite icyifuzo kirarangirira muri no ndirimbo. Iyi ni indirimbo nayo isi indirimbo nimba ari igihembwe nimba ari yiki ntabwo isanzwe. Ubwira ijuru ritegeka ibyawe bigoye byose byemere kandi birakunda mu izina rya Yesu. Tuzamure haleluya, tuzamure haleluya, dutange haleluya, haleluya, haleluya. Turanga papa. Alala kasala farime. Aiwe sawa endonga Jeriko. Sawa sawe lale. Sawa endonga Jeriko. Sawa sawe lale. Sawa endonga Jeriko. Sawa lale. Sawa we endonga Jeriko. Tugira gutya. Sawa endonga Jeriko. Sawa ziraridutse. Ziraridutse. Zabe tugiye gutarama. Ziraridutse. Tugiye kuya twese. Ziraridutse. Isokike. Kiso ziraridutse. Sawa endonga Jeriko. Sawa tuzamure. Sawa endonga Jeriko. Sawa Juruwe tegeka yose biremera. Juruwe yose biremera. Samura juruwe aiwa we tegeka yose biremera. Ijuru yabereye ihembe yakenye Yesu imbaraga naritikamyeho. Ijuru turibane namwe gusaho yakenye imbaraga mugihe biragucya turebe. Ijuru aha juruwe tegeka yose biremera. Juruwe
mugenzi wawe mubwire ngo tugiye gutarama kandi ijuru ritegeka ibyawe byemere. Bwana asifiwe. Turasubiramo siko turasubiramo tuvuga ngo ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza. Bwana asifiwe. Gitaramo nta brag ibamo, nubwo muzoba muri babiri muri bangahe muzogishireho umutima n'imbaraga kuko ntawomenya. Nahoraga nje kuvuga amashimwe y'abandi barebe mu matisha w'abandi batasutano barobanu nakumutoni araza asura n'ibyaze yapfuye indirimbo oya seyarimba uzagezahe bituma kukurugero kwiza kuwata nawugizira n'abagenda banyura udusesero kandi mfita atabarika ndababonye turi kumwe kabisa. Bwana asifiwe. Turasubira tuvuge ngo tegeka zose biremera, tegeka zose biremera. Curanga papa, wowe ukiri hasi uve hasi, ndabizi tutaha uko waje nubyizera ari alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ndiye Yesu apita, akapasa sauti kwa nguvu sana akisema, mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu we. Mwana we, Yesu ni rehemu we. Juruwe fata kantu umuntu akituzamure, fata amashwara uyifate, icyo ufite ugifate nitumara twitendere, icyo ufite ugifate, 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 ki hafi yawe ari cyo ufata. Zamura ijuru aho yakenye chibaraga ijuru iyambe yakenye twaririmbanye gutyo juruwe tugiye kuva hasi twese ngo juruwe asigaye ko dusimba rimwe niturangiza tuzi n'umukunga siko yego dusimba irindi rimwe kandi ugerageza usimbe uva aho uri. Namwe bekazi muririmba amajwi aheke musarare tejo ntawomenya. Bwana asifiwe. Muririmbe munyegere kwanza, nimuze munyegere, muze munyegere. Merci ngwino unyegere papa, munyegere. Niturangiza dusubire tuvuge ngo tegeka zose biremera. Numara twama tuzamura. Bwana asifiwe. Celebrating intsinzi ya Yesu
ko ibyawe byakunze uyu mugoroba. Twage papa. Iyo nimeze nkaba ntabwishobora kuvuga itakora bikangwa n'amacu cyangwa itabaye ntawushobora kuyitagirwe juruwa aho dukomere Imana amashi. Bwana asifiwe sana. Duheze sicubahiro. Haleluya. Turasaba ko bajya abantu tugiye gusengera mu buzima bwanje ntakete nzanorosha ntacu. Amen. Kandi ibyo tugiye gusengera ntibyoroshe. Abantu bafite ngiye gusubiramo kuko nico cyatuzanye. Bwana asifiwe sana. Nta mujinya dufite. Habe nubwo twavuga ukabona turihanukiriye. Ntawe turakariye ibibazo. Birajisha abantu ku majoro. Nibyo tubangamiye dushaka ko uyu mugoroba tubangamira. Abantu bafite ibibazo zakahebwe nje tazi mu mazina warashaka biri mu ibanga ryawe n'abandi batabizi. Abo bantu batambuke bahagarare hano imbere. Nimba ufite na mugenzi wawe wasize mu rugo uzi ko afite ikibazo, wowe ufite ikibazo runaka amazina ni menshi ntomenya naje atozwa aya masaha, muhagarara imbere tugiye kubita umukunga iminota 30 udashikira kandi nushikira turawushongera. Tugire tuzi duheze sicubahiro. Haleluya we. Asigaye muzogarurira Imana ya nyamashimwe kuko twebwe nta ruhare tubifitemo, yaraduhamagaye dukura iyo. Bwana asifiwe sana. Suranga mugisha wa data we. Suranga data curanga. Yayindi musenga mutazi nambaza mutera hejuru. Nabonye igicaniro Simani tamenwa iyo niyo jenda mi. Nabonye igicaniro Simani tamenwa iyo
nabonye mbabwira nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa iyo uve niyo Mana yaremye ijuru n'isi ntabwo ba mu isengero zubatswe n'abantu n'amaboko y'abantu yagiriye icyo ayifasha niyo nyiri imbaraga kandi nyiri ubutware ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo ubonye uwo mwana ababonye data kandi muri we ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo ubonye uwo mwana ababonye data tugira gutya ishusho y'Imana itagaragara yahishuwe n'umwana wayo Yesu ubonye uwo mwana kandi muri we sajya ndirimba urukundo rw'umukiza wijima sajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye sajya ndirimba urukundo rw'umukiza wavuye mu mwijima sajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye
Imbaraga z'itangazo zigera kuri buri wese Yego. mu izina rya Yesu. Hallelujah. Wa mwana w'inyenkanda twavuze atambuke hano bamutambuse. Yes. Amaze igihe kirekire arwaye. Niko niwe dutanga ikimenyetso ko n'ibibazo by'abandi bikemutse. Bari wagaragaye ko ari we maze igihe kirekire arwaye. Akirire hano muri no mukutano mu izina rya Yesu. Amen. Mushiri intebe hano. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuweze dati chubahiro. Amen. Urwaye afata harwaye. Ufite ikibazo. Ugo umucongorera Imana. Twese ngombwa kukimenya. Ukwiriye kukimenya ni data uwo mu ijuru uri kure kugikemura. Rero ikimenyetso cy'abandi bafite ibibazo byose ni kuri uno mwana tumushize. Yego. Mu izina rya Yesu. Reka nubwo bitari ngombwa kurivuga. Iwacu dusengera ku isengero ry'umushumba hariya twazananye kuri epejere. Hari umurundi wari warahinze umurima ku ruhande akaba ari muci mu kwezi k'umunani. Imana ibaho umugisha kuri iryo tuzi. Turangize ubugori burisinga neza bumera k'igitunguru. Iyo mikrofone ni jewe. Burisinga bumera k'igitunguru. Tubwira abacu uti dusengera imvura. Turangize ndababwira ngo nje sineretswe. Kubwo kwizera k'umuhamagaro nahawe na Nyagasani Yesu Kristo. Amen. Hari na gatanu. Ino minsi birisigaye ejo ni posho nariyinga. Imvura izagwa mu izina rya Yesu. Ibigori bihembuke kandi tuzabiryeho. Dukomera amashi kwanza Imana. Habaye niyinga. Imvura iragwa bene yayindi y'amakundura. Icerekana ko Imana hari ico yakoze. Aho twakimenyeye. Nubwo twari twabibonye. Ibigori hageheramwe imiheko mu nkokora. Ujya nyiri ibigori atahura ko twasengeye ibigori twicaye ese wa munsi wari uhari mushumba. Yasose. Ngira ngo na reverera hari twicaye imbere y'amahombi. Twari twafite amateraniro yacu y'abayumbe y'ikiganiro. Azani basa yuzuye ibigori avuga ngo naje kubashimira namenye ko ari mwasengeye ibigori byanje birakira. Birahembuka two turarya dore ukuntu byeze. Ibasa arasokera kazagenda areba ikigori ciza gatema. Kagenda gasimba binga gatema. None iyamejeje ibigori. Nibyo ifite impuhwe kurusha umuntu yaremye mu shusho yayo. Niko Imana yabwiye Yona iramubwira ngo yo
ubabajwe n'uru ruyuzi inanga iketse kuragira ngo simfitiye impuhwe ishanga ryaje umugwa ungana kuriya ubabajwe n'uruyuzi jewe mfitiye abantu banje impuhwe we kurababazwa n'uruyuzi. Haleluya. Wigi igiba nkugira hano igira inyuma gato hasi tubona kujya tuguca imbere gutya habe nubwo iyo bari amapepo yavuye muri Bangladesh iriya mu mihonongo mu tubande tutazi aremera uyu munsi wa none asohoke mu izina rya Yesu kubera ko ntiturabira b'amapepo ntiturabashiriki b'amapepo oyayi. Amen. Bamwe basigaye batinya kuvuga ngo nibavuga ngo birabazanira ibibazo. Haho nibiza umuntu abaye kubw'ibibazo abayeho no kubw'amahoro. Umukristo bundi yatageze intambara uburi umukristo wihe namuna uburi ihe kalite ubushaka gusa ngo uryame amahoro ko murabona ngo umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo intambara zizovaho ngo nkeretse Yesu asenze urufu. Amen. Nibyaha comeka uko turasenga turaza gusenga bwa nyuma ikimenyetso tugaragara hano.
Bwana sifiwe. Haleluya. Kino giterane si icacu n'abantu nibazo baba benshi muzomusohora abanemu bose hafi ya bose haza abanyabwagiriza kubera ko nibo twateguriye igiterane. Rero kugikora timubona ibyo mwagakwiye kubona ntabwo ari byiza. Amen. Haleluya. Cyakoze umutima wambwiye mu gitondo tumaze gupanga intebe muno ngo iyo umuntu ngo yaryohewe n'iby'isi cyane ngo bino bizayimva ku nzoka bazasirimba akarambirwa babwiriza akarambirwa batanga amatangazo ngo sibyo abana basirimba ngo ni discipline bakabije ngo kandi ngo iyo umuntu ngo amasengesho yamuryoheye nawe ngo ibindi byose nabyo bizayimubihira. Amen. Haleluya. None mutuze mushira imitima mu nda tugiye gutaramira Imana. Bya bindi byakugoye byakunaniye nawe ubwawe ntiwishoboye. Bwana sifiwe. Ariko muri byo gushimisha yaririmbye aravuga ngo mpora mbiharira Yesu ngo ni uzi kumara agahinda mbabaye ngo nubwo no umunyantegenke ngo Yesu azarushaho kumpa imbaraga kishima. Amen. None iki gituma mutayibata tugiye gukomeza rero n'igitaramo haracyari umwanya. Reka dusabe timu ya ngo podium mu sawa. Reka dusabe timu y'Inyenkanda abanemu b'Inyenkanda batambuke mutambuke timu y'Inyenkanda nize kugira ngo tubashe kumva icyo Yesu ashaka hanyuma barangije. Yesu uzuba evangeliste muze uri pasiteri uri evangeliste evangeliste asante. Nibarangiza rero turaza kandi meza Yesu ashimwe. Yes. Nibarangiza abacu turaza kureba uko twegeranye igitaramo hamwe n'Imana kugira ngo dukomeze tugubwe neza. Abataha botaha abasigaye tukegerana cyane abagabo cyane abagabo aribo baguma hano ntiyagira umugabo utaha asengera urugo rwiwe. Bwana sifiwe. Ntiyagira umugabo utaha iryo ni itangazo ry'igitaramo. Amen. Musare ngo Yesu niyo mutwe w'ikanisa ngo umugabo nawe akaba umutwe w'urugo kandi mbabwira akantu numvishe mu gitondo ngo Imana yaturemeye imirimo myiza yose yaheye muri Kristo Yesu. Nuzobona umugore wawe yagenda nabi uzogenda ubwire Yesu ati uyu si umugore wanje si uyu nguyu wandemeye umugore mwiza wo muri Kristo Yesu. Bankoreye kopiyani bwagiriza subira kandi Bwana sifiwe.